Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ulun tuan penonton YouTube Ban Mandum saat yang berbahagianya. Lun tuan baca saboh syair kasidah Aceh Kenong Dayajin yang ka pernah lun karang awai. Jino lun tuan baca semoga na manfaat bagi gitanya Ban Mandum. Saban-saban ta dengar. Mak wayang cun kunang pengut ngan cara lain. Tuha muda akhir masa kenang daya jen. Ba'but bena hana cinta atau getem. Nyobol larang inong agam kerja kaim. Si kurang rawa ubatanyo nyan anak jen. Digoda insan uro malam lahir batin. Menyota turut dipekalut cukup tekim. Menyokong iman di jenyan paling holain. Ingan sedara bek di perabale anu jen. Iman ngontaan bukong talah ngon batin. Munyo didaya roh kerja bak gurin. Disah bak zina dalam tema cara pelain. Di urang inong kunong taki kanibak jen. Tinggai sembayang kadang-kadang cukup kaim. Bak mehaba upacela cukup getim. Bapa sunah macam cara kegop lain. Dua-dua lepilen gute geme kem-kem. Ngon urang lingka mujandawa muka ceken. Ingan emiwa bek tahawa keri jajen. Menyota galak tanya warusa lahir batin. Mudi muda kenang daya ba'anu jen. Lam pergaulan mepacaran peluh musin. Jak mepasangan sang awaknya kaluh kawin. Pubut puagala di mekim ka lam iya masin. Ba orang mekat pidi takat ka oleh jen. Diwa mesulit timang hansip sumpah kaim. Cukup palau bak blau publau pengut jitim. Asai laba harum riba hana bakrim. Tuha muda ubin raya bangai malim. Le kenang daya kenang tuba setan pekim. Yang lemah iman puadi padan laju gutim. Inangan peng jadeh mereng kajen putim. Tuha muda jino masa kala meren-eren. Kenang tipe Islam pada sangka guten. Berwaspada sedara zaman modern. Bekong iman bek sampai setan pemeen. Nyo iman karot roh di bapot ribut angin. Buat yang keji zina judi roh tamen. Yang tak budok roh tak tegok IS menen. Tanya warga harta abe kamu wen-wen. Ingat sedara tak jaga tanya berkayem.
Bek sampai rusak iman pipa dalam zihin. Bertajaga drawa bek di kacau le anak jen. Goda dunia segala rupa bek natasin. Etno kemantong dari ulun tuan basaan yang berbahagianya, mudah-mudahan syair kasidahnya bujik kehiburan di samping hiburan bujik pelajaran. Sehingga akan datang menglom dengan syair-syair yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.